Nongeye gusuhuza umukunzi wa Big Man Rwanda nkubwira ngo ukomeza kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe aho rero hose, mbabwira ngo muraho murakomeye. Dumaze iminsi tudaherukana ku bibazo ya tekinike, zimaze iminsi nakora, ariko mbabwira ngo ndabakunda kandi mari kugira dusangira amakuru ya siporo, tumenye ngo amakuru ya siporo hagani ibiki. Uyu munsi ari kuvugwa ku tariki ya mbere kwa 10 na ikipe ya PL ifite umukino wa Champions League nyafrika, aho yabaga n'ikipe ya Pyramide ayo mu Misiri, ari raundi ya mbere bakinaga. Retour kazaba ku itariki w'iki cyumweru mu mpera zacyo, tuzatangira ku wa mbere. Babwira ngo rero umukino watangiye utangira ku isaha 8, aho ikipe ya PL irakiye Pyramide, akubona ko ari umukino urimo kwigana cyane gutinyana. Ikipe ya Pyramide ibanza kugorwa n'ikirere cy'izuba rikabije, Pyramide rwose irishaka iribura, ariko igenda imenyere zista igenda iza mu mukino, biza gutungura ku munota ushyira wakangahe wa mitambi ijya kurangira, aho ikipe ya Pyramide abasha kubona igitego kimwe ku busa, nuko bajya kuruhuka. Ariko ubona yuko ikipe ya Pyramide n'ubundi kwiyadabuta mu mukino bitari byakunda neza, APR igerageza ubona ko kugenda ibintu byayo, ariko ukabona ko abakinnyi ba PL harimo ikibazo cyo kutamenyerana ngo bahuze umukino, nk'ikipe itamaranye igihe kirekire ikina cyangwa imikino myinshi mu maguru yabo. Aho ubona ko Pyramide ni ikipe iziranye, buri mu gihe kimwe na mugenzi we baziranye intambwe ku yindi. Ese nava hano arashyira baro he, ese mu gihe yangaje agiye kwataka arasigana gute? Ubona ko nyine Pyramide ni ikipe, nago ari individual, nago ari abakinnyi ku giti cyabo, n'abakinnyi bahuje umukino, n'abakinnyi baziranye. Ubona ko rero byabasha no kwifasha ko yempoza umukino wayo ikipe ya PL ariyo mukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. APR ifite abafana benshi nyuma yuko aho Jangwani n'ubuyobozi bwa PL bwabatumiye nk'abantu bari barafunzwe, burabaganiriza bubaha icyizere kuko bari inyuma bashyigikiye. Ubona ko ya Jangwani yongeye kugaruka mu bikorwa bya PL, anagaruka ku kibuga twamubonye buri buze kubona mu mashusho, aho abafana ba PL baramwishimiye, ubona ko bamweretse urukundo, bagiye bamusuhuza ahagutse ahubwo stade irimo ubwitabire ku rwego ruri nka 95%. ubona ko abakunzi ba PL bongeye kugira ububyutse n'ubwitabire kuri match za PL kandi bizatanga umusaruro. So rero match yatangiye, ubona ko ikipe ya Pyramide n'ubundi iri gushaka kwiga ikipe ya PL, ese imikino yemeze gute, ese n'utwabonye ko Pyramide sitiri ikinamo izi wanyu ibanza kukwiga kugira imenye ko ukina, noneho igacita ari panike, ahubwo umukino wa retour ari uyo yakiriye wabo mu Misiri ikabasha kwepoza ibintu byayo, ukora ko ari gutegura gukinisha uburyo butandukanye. Twagiye tubona ibintu byaranze ino match, byari ibintu bitandukanye, aho ubona abafana ba Rayon Sport bari biganje muri stade bavuga ati mukeba wacu tuze kudushungere turebe uko bigenda, ese nyamuneka twe ko twashungere kuri Singida, bakaba hari bakafana Singida, twebwe turi bande bo kutaza kuba twajya gushyigikira ikipe ya Pyramide. Byari challenge akubona ko ikipe ya PL n'ubundi misiyo ibizi neza ko ari umusozi muremure igomba kurira, irapushinga irasunika, ari kubona ko navuga ngo imipangire y'umutoza wa PL harimo ikibazo rwose, tutabashe kubeshyana mu mipangire y'ikipe ya PL harimo ikibazo, aho ubona abakinnyi ashyiramo se bari bakwiye, kandi yasimbura ukabona ayasimbuza ukabona ko bitanze umusaruro cyangwa habaye challenge. Twagiye kuba tubonaho aho Mamadusi yasimbuye William Togo, ubona yuko Mamadusi atanze akazi, yateye imipira poto ebyiri, atsinda igitego cya Oroje baracyanga, ariko nakora mu defense ari umwataka ukora presence imbere zamu, ubona ucokoza, ubona ko ni n'abataka n'abanyeza abadefense babona ko bafite adversaire hafi aho ngaho, batakore kosa bazi neza ko bari kumwe n'umwataka wagira ikintu akora anytime cyangwa umwanya ku wundi akabasha kuba yabavumba igitego. Pyramide rero yagaragaje ko rubundi ariko difference twamaze kubona ko ari Clara Mayeri umukongomani, niwe difference, niwe maestro, niwe ntwaro barwanisha, niwe mucunguzi wabo, niwe byose wabo, ko niwe wabashe gukora difference. Ubona ko ikipe ya PL yabashije kugorwa na Fisto Clara Mayeri, kuburyo ubona Kerema harimo niyo mugabo Claude, harimo Yunusu, babashe kuba babonye akazi, kuko anytime uri munota ku munota yahoraga imbere zamu ahunahuna ashaka igitego. Ubona ko bya PL
nyine kumufata, babanje kumufatisha abanyedefenseri babiri akora kagenda abitasha agenda abavamo ajyana aza gutsinda ibitego, ubona ko kumufata byari akazi gakomeye. Ariko mbona mbabwira ko APR nubwo itsinzwe ibitego biri ku busa, ni ikipe mite ya kabiri. APR yakinnye umupira mwiza, by the way yakinnye umupira mwiza, match respect, coup de chapeau kabisa. Mwagaragaje ishyaka, umuhate, imbaraga, ubwitange, kandi biriya bigaragaza ko ikipe nayo ubutwari, umurava ni intego zabyo, niyo mugikoreramo. Abafana bayo babonye ko nubwo itsinzwe ni ikipe bashiye gukina, nubwo itsinzwe yabashije kwerekana buri kimwe ishoboye, kandi byatanze ko ubona icyizere ko imikino itarimo piramide izaza mu minsi itaha. Amakipe azakira APR cyangwa azana APR, nababwira ngo afite akazi gakomeye, aho namaze kubona mediane yayo nimara guhuza izatanga akazi ubwataka bwayo, mu gihe hatari harimo n'uzuriya uriya ikibazo cy'uburwayi, uriya mwataka wabo, ukabona yuko byari challenge kuba ubona yuko iyaza kuba hari byari gutanga icyizere ko bari kuza gucokoza, wenda akaba ari ikintu kiboneka bitandukanye n'ibyabonetse, cyangwa n'uburyo bashotoye izamu byari kuza gutanga ikindi kintu. Simabwira ngo rero bakunze APR bibaho football igwa ibintu bitatu: gutsindwa, gutsinda no kunganya. Ubwo namwe mwakuyemo intsinzwi, nziriza ko mwakosora amakosa mwabonye ejo bundi, namwe mugiye mu Misiri hakari ikintu mwakora by the way batsinze biri wanyu, ariko namwe mushaka kujya mu Misiri mugatsinda kimwe cyangwa batsinda bitatu, byose birashoboka. Ni football na formule ya kandi nta mukino usa nk'uwundi. Mbabwira ngo rero mukomeze kukanda subscribe. Nge nka Big Man ni umusore wanyu, ni umusore w'Abanyarwanda, ni umusportifu, mvuga imikino, nituye mwisi imikino, kandi mbabwira ngo nyamuneka tubana nk'abasportifu. Niba turi mu mikino tubihuze n'ibindi bintu, niba turi muri football ni football, ni sport twahisemo. Babwira ngo nyine bakunda, ni umusore w'Abanyarwanda, nkunda Imana n'igihugu, ngakunda n'abantu, kuko icyambere byose bifite iterambere mu buzima bwawe riba rishoboka igihe icyo ari cyo cyose. Nawe wagira icyizere cyo ko ubuzima bwagenda neza. Simabwira ngo rero mukomeze mu nkunde, mukande subscribe, share na comment. Nyamuneka nduwanyu, ni umusore w'Abanyarwanda, nzi neza ko muhari ntacyo natageraho, muhari natera imbere, muhari nabona byinshi. Simabwira ngo rero ndabakunda, kandi namwe nzereza ko mu nkunda. Dukomeze kubana mu biganiro by'akagaruka kuri Big Man Rwanda. Nongeye nagarutse aho ngiye kubakorera mu media, mwibwira abatanazi nohoza amakuru. Ejo abakunzi ba Sport nzakavaringa match y'ikipe ya Police na Sport, babwira ngo Sport nyuma y'ikubutse mu marushanwa y'Afrika haracura iki, ese harimo aravugwa iki, ese twitege yuko hari icyo Sport ejo yakora garagaza abakunzi bayo ikaca gutsinda Police, ikabahoza amarira yabateje kuri Singida nyuma yo kwatsinda ibitego 2-1, ariko yagize uburangare n'umunyezamu wabo Paveri Nzira. Ejo yagakosora amakosa bagatanga icyizere. Reka tubarire igihe. Ngi nitwa Big Man n'umusore w'Abanyarwanda, komeza kubana nanjye ibiganiro byiza. Nagaruka kuri Big Man Rwanda, kora subscribe.